6 znakova mentalno slabih ljudi. 1. Ne znaju se nositi s neuspjehom. Svaki pad ih slomi, a ne motivira da rastu. 2. Stalno se žale, život im je uvijek loš, nikad ne vide ono dobro što imaju. 3. Emocionalna disciplina im je stran pojam. Reagiraju na impuls, nikad ne misle prije nego djeluju. 4. Ne prihvaćaju odgovornost, krive druge za svoje greške, nikad se ne suočavaju sa sobom. 5. Bježe od promjena, drže se starog jer se boje novog, pa propuste prilike za rast. 6. Stalno se uspoređuju, gledaju što drugi imaju, zaboravljaju koliko daleko mogu doći kad se fokusiraju na sebe. Mentalna slabost nije u tome što nemaš snage. Ona je u tome što se bojiš suočiti sa životom. Prava snaga dolazi kad prestaneš bježati od svojih problema. Ako ti se svidio ovaj video, zaprati me za više ovakvih savjeta i inspiracije.